welcome to Paris again. ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯨꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯨꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯟꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ Louvreꯗ ꯂꯩꯌꯦ. So I'm in Louvre waiting for a friend. ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯔꯤ. 마세 필리핀스ꯗꯒꯤꯅꯦ. ꯑꯩꯅ 마세 ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯕꯣꯔꯥ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯑꯩꯐꯤꯜ ꯇꯥꯋꯔ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯄꯤꯖꯒꯦꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨꯁꯨ ꯃꯣꯔꯣꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯍꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ. So I'm gonna make her eat that one. Sida luhongbagi kainos yenghange. Luhongbagi photoshoot ama tawriye. Kuinga mane khut kasi kaino tawi. So I maningda lay sa Louvre ni ama. I will show you. I'll show you. Around. Wait. Ay lagra. Zoom tawba yagra khangde. Yay. Kaina ko lagra. So romantic. Okay, I'm going to check it out. Oh, wait. Yeah. So, I'm so lucky. Ngasi se mi am tende. Photo number am phazani ado imanu pisi thenge lakpa. Louvre lay re. Shinahan sa utkrabane. There's a puppy here. But Simon the realize that. Ingbada loire nugsa satar, so it's like 7 degree oiraga nugsit se ingba kusit am. Ay look. Nugsit se kuinga ma sit se. Ado phazadra from se. Ay ko chatlaga live tawrago ina ngairagi imanabi se. Okay, akoi kaino pau nungai ba man lay akoi na workshop ka tawraga workshop to baktak na tabida kaino tawraga cabin crew gi guidance me am piraga participants me am lae adugi namita thank you so much for trusting us aduga physiki mayam do kaino moi kharam di katai hoiski interview bi the interview bi besida hojikse assessment day gi invitations ta assessment day is the third one uduni adu change ado we are very proud of you and congratulations for making it. Ado akoi na workshop the guidance ke kase interested labiragadi akoi page cabin crew manipurida adum kano tawbiro join to waya gani aduga you can come here flying with Qatar or Emirates, right? So hi. Imanabi mangayram bani ado imanabi se mase militara traga thengani na hare Philippines tagine kaino pizza doine singju pizza doine ado light se kan sunlight kam salak pagi kaino tawre ai miam do charki ko ai na lay pham se sig Louvre ta lay. Wait, I'll show you. Yango zadra sigi manung sida yam chawi sigi manung do ado nong changa ga yenge na khale sigi museum se sina palace ne yam inge khoinga mane